Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Quisling nije prošao. Dragi gledalci, dragi prijatelji, čuli ste pre par nedelja da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio senzaciju na Terazijama. Tamo je uradio bespotrebni kružni tok, a na bespotrebnom kružnom toku hteo je da stavi nešto što valjda vaskolikom srpstvu treba. Pričalo se da je u pitanju domaći izdajnik i sluga nacističkog okupatora Draža Mihajlović. Da je on to hteo da uradi kako bi skrenuo pažnju sa svih ovih problema koji su snašli Beograd pod njegovom vladavinom. Međutim, dobrodošli u 296. izdanje serijala Šta je bilo. Ovako kaže najnovija vest. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odustao je od namere da postavi bistu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića na Terazijama, tvrde iz Centra za lokalnu samoupravu. Oni navode da je Šapić u redovima Srpske napredne stranke nije došao do podrške, dok se koalicioni partner Socijalistička partija Srbije, kako saznaju, oštro usprotivila ovom predlogu. Naravno da je tako, jer ni SNS, a ni SPS nemaju lompara koji bi, da je tamo ne samo Nedića postavio i Ljotića, već bi verovatno postavio i Hitlera, a na Terazijama bi predložio i Himlera, a u Kliničkom centru Srbije verovatno Mengelea. Namera gradonačelnika je bila da postavljanje biste Quislinga Mihajlovića kreira polemiku i skrene pažnju sa ključnih problema u Beogradu. Ali prema svemu sudeći, ovaj marketinški trik neće proći, zaključujući se u saopštenju CLS-a. Kako se navodi, umjesto Dražine biste na kružnom toku biće postavljen simbol Terazija pravde, odnosno vage. Vrlo maštovito. Šapić je nedavno javio da Beograđanima sprema iznenađenje za kraj maja, a za koje se pretpostavljalo ono što rekoh, da je u pitanju spomenik Draži Mihajloviću. Podsjećamo da je Šapić podneo inicijativu Komisiji za spomenike Skupštine grada 2024. godine, kada je predložio da Dražin spomenik bude ispod Terazijske česme, nakon čega je ovaj predlog Gradska komisija za spomenike naziv ulice Trgova odbila, dok je njegova nova inicijativa kao sastavni deo imala alternativu lokaciju Ušće u blizini Muzeja savremene umetnosti. Znači da se svesti Quisling Mihajlović osuđen za ratne zločine i za saradnju sa nacističkim okupatorom i fašističkim okupatorom u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Najbolje mu je mesto da se nađe pored ovog muzeja savremene umetnosti, jer on je bio jako veliki umetnik i upravo mu je tamo mesto. Sad lokacija Ušće, to već možda bude šuma i tako dalje, ne znam da li ima tamo nekih šljivika i slično, da li peku rakiju, ali u svakom slučaju, evo ja imam jedan predlog, možda bi trebalo napraviti od stakla taj spomenik Draži Mihajloviću. Eto, dragi gledalci, toliko. Quisling nije prošao, kao što rekao smo u uvodu, neće proći nikada, a oni neka probaju. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?